على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وكل مجاهد لله في أهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب Alhamdulillah acara bersinjua sudah selesai. Mudah-mudahan sebagaimana Lukti bersinjua yang disebut oleh Abu menjadi sesuatu bagaikan kebun yang menyejukkan Kampung Bukit Linting, sehingga kelak di kemudian hari Kampung Bukit Linting menjadi kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin. Amin. Mudah-mudahan Kampung Bukit Linting senantiasa tentram, aman, damai, jauh daripada bala, jauh daripada mara bahaya. Kepada seluruh hadirin